Ovaj naš 5. internacionalni reli koji mi radimo, vjerujem da je ovaj bio jedan ipak od dosta posjećenih, uspješnih relija, zbog toga što smo ovi put imali oko 24-25 ljudi koji su došli vani Hrvatske i što je nama jako dano. Mnogi od njih su prvi put i na otoku Braču i oni su bili vrlo zadovoljni. Mi smo imali prvi dan 43 vozila, što je jako puno za nas. Naši susjedi Slovenci su ipak bili najbrojniji i oni su, iako je Split i Dalmacija ipak malo dalje od njih, bilo je mislim 14 vozila iz Slovenije, bile su 5 vozila iz Austrije, bile su 3 vozila iz Njemačke i bile su 2 vozila iz Italije. Moramo znati jednu stvar, da s obzirom ipak na situaciju koja je kod nas izrazita, ta recesija, kod njih može biti malo manje, ali jedan put koji vi morate napraviti da bi došli do Dalmacije, odnosno do Splita, od minimalno na Simo-Tamor 1000 ili 1200, 1500 km, to je ipak dosta i za te stare aute i za veći ljude koji imaju još veći izvesni broj godina, iako su mnogi od njih od malena involvirani u taj hobi, u taj autosport. Danas su to već ozbiljni ljudi, familije i jedan takav puceni stari auto koji je 50-60, čak ste vidjeli ovdje ima auta koja su 80-90 godina stara, koja su se vozila ovdje, sigurno da moramo biti zahvalni za takvo nešto. Mi moramo ponuditi nešto njima da bi oni bili zadovoljni, a ovo na njemu garancija i kao što smo vidjeli večeras je jedna zahvala za tako jedan dobro i uspješan napravljeni susret, odnosno oldtimer rally koji je osobito napravljen za njih. I vjerujem da će do oni, kao što su i rekli, doći može biti u većem broju. Mi uvijek nastojimo nešto napraviti za Hrvatski oldtimer savez, a Hrvatski oldtimer savez ima 5 relija koji se boduju na koncu godine po uspješnosti, jasno se na koncu godine daju i nagrade. Tako da smo taj prvi dan uz ovaj internacionalni imali i nacionalni, što je za mnoge ljude dosta interesantno i podijelili smo zbog broja učesnika na 2 dijela taj reli. Mi taj reli ne radimo niti jedan dan, niti 2. Naš reli internacionalni traje najmanje 3 do 4 dana. Ovaj reli koji smo mi u stvari nazvali reli 2013 Dalmacija, tako da ipak oni znaju da su bili ovdje kod nas u Dalmaciji, odnosno u Hrvatskoj, je utoliko interesantan da smo prošli više od 200, odnosno proći ćemo ukupno više od 200 km po Braču, s tim da ćemo može biti neku rutu od 30 km, 15, 20, 30 km 2 puta preći. Prvi dan, kao što znate vi, mi smo napravili do Makarske, odnosno preko našeg Omiša, preko bivše Poljičke republike. Gdje god smo došli je ta jedna kolona starodobnih vozila, kako se to službeno kaže, ili oldtimera, izazivala je dosta pažnje. Koji su onako automobili najviše bili zanimljivi ljudima gdje smo dolazili? Sigurno da mlađi ljudi osobito izaziva jednu pozornost ili jedan malo čuđenje, jer auto koje se na cesti kreće i izgleda kao kočija, to je potpuno za mlađe ljude skoro pa i neshvatljivo. Jednostavno ta naša i na koncu i njihova kulturna, evropska kulturna baština, danas tako reći pripadnost u Europi, je za nas vrlo interesantno i jasno i edukativna za te mlade ljude, da oni vide da danas od čega je auto de facto nastao. Auto nije niti toliko star, auto ima oko 125 godina danas
i mnogi zaboravljaju na koji način i kako su se njihovi, ne samo očevi, nego djedovi vozili. Ja. Mogu samo kazati u ovom trenutku da naša upornost ipak mislim da se isplatila radi toga što smo mi kao Hrvatski Oldtimer savez, odnosno kao Hrvatska, dobili ove godine pravo organizacije godišnje skupštine svjetskih organizacija koja se brinu, znači svjetskih pojedinih država koja se brinu za očuvanje te kulturne baštine, svjetske kulturne baštine, odnosno pokretne kulturne baštine što se tiče baš automobilizma i mislimo da to što će se dogoditi polovicom 11. mjeseca ove godine, to je ta godišnja skupština koji će biti prisutni preko 70 nacija, koji su članovi FIVE, to je organizacija koja se brine i koja ima pokroviteljstvo na tim pokretnoj kulturnom baštinom. Od iduće godine čak, kako su naznake, će postati i jedan dio koji će biti pod pokroviteljstvom UNESCO. To je u ovom trenutku za nas vrlo važno radi toga što Hrvatska dobija ipak više na značaju. Mnogi ljudi i ne znaju gdje je Hrvatska, pogotovo oni koji žive van Europe. To je, osim Dubrovnik, može biti potpuno i nepoznato. I vjerujem da će i to ostati i da ćemo mi to znati iskoristiti u 11. mjesec da propagiramo isto to godine ovako jedan kvalitetan reli, da ćemo dobiti još kvalitetne ljude i kvalitetnije vozila i jasno stini klijentelu, jer jedan, kako se kaže u turizmu, jedan zadovoljan gost, 7 novih gostiju.